Hong Sakal Machain Kopna Koryang Kopna Speaker Legislature Sound Kobung Labalabakan Nan Banyan Chiyak Mumot sa Government O John Bon Pening Sab Pechawan Yuka Kukuran Karasang Nan Sakal Machain Rohngen Rahnwet Ngay sa Nicholas Naban Pechawan Kalale Kukurakan Hautapan Sakal Machain Rohngen Rahnwet O yet Aralaban Sakal Machain Rohngen Kanyo Dompe COVID Saktuwa Emergency Task Force, MEPIT, Repatriation, Takapurwurton Railakan, Machamala, Nanwindikikan. Koryang men kabasa MEPIT Tokan Silasin, and Kapinsalet as a COVID Saktuwa, o Kasilu, Sapal Machay Ran Masan Langan Win Tonpe. Koryang Sapal Machay Ron Rahnwet Pansang Colonia Win Tonpe, Tonpe COVID. Saktuwa Emergency Task Force Chair, Ms. Norlin Tiero, Pechawan Katarang Evesang Secretarianal, Tepelian Rosarmag, Sindukaweo, Mepaki, Kapantalan Repatriation, Takapurpurton Railakan, Mechamalang Nanwilikikan. Sang January Sapayo, Riagatri Sapriao, Mevesang Government, Pechawan, Kalokta, January Sakan Riagatri Sapriao. Ang ni January ay Saktuwa, Riyagatri ay Sapriya. Na national kisilugaw may pagkatar ni January ay Saktuwa, Riyagatri ay Sapriya. Chairperson, Carriero, Pechawan Tamamiya, Wagpasangan nan Pungan list may Dompe COVID ay Saktuwa Emergency Task Force. Pechawan Katarang Evesam COVID ay Saktuwa Task Force. O list may Evesam COVID Saktuwa Task Force Pachawan Katarala Consulate General Office ng Wenpuang. Pwede magpasangan list pukach Dompe COVID Saktuwa Emergency Task Force Pachawan Aleturo Magay Ralme Yang Coach Tepachanan sa Palman Dompe Listo Sochagag Yang Coach Long Tepacholo Nan Pre-Quarantine ng Wenpuang. Pwede rasocha Yang Coach Tepacho nan lisme Evesam COVID Saktuwa Task Force Pechawan Katara Evesam Consulate General Office. Kisilukaw Pechawan Taula Pechawan me Irawach Buya Irakasang Paleo Pwede Chocha Irailakan Mesocha Kakyang Kachlang Tepacholang nan Pre-Quarantine Kapale Chachan Kach Tepachpacho nan Wenkuang. Irai Bukat Menyang Changalang Nanway Naway, o Nanway Namarka, o Lumong Takapinsalet, Menyang Sailap to Nanway Kuang, Poranyang Repatriated Takapurporto Nanway Tonpe. Eo para pakapanta ng Repatriation Watch, may sansan ng kisilugaw may pagkataryang Secretary Samo, ananaban nononta, o kamaw na maawan wasan quarantine kan, o yang aki apaltan lease contract ang China Star Hotel. Kisilukaw kan sangkila niya Pechawan pakuuchus pa na nanpungan Dompe COVID Saktuwa Emergency Task Force o FSM COVID Saktuwa Task Force ang niapaltan ra karwar bukach. Karyangan sa Palmachay Rohngen Rahnwet men kadasang tagan sila kabinsalet te sa mga COVID Saktuwa. Palimakan Pechawan na pali, tokan sila kabinsalet sa mga COVID Saktuwa. Men Pechawan sa karago ay pakan may iray na ramasakan makakaryang kach kita Pechawan tokan sila and kabinsalet sa mga COVID Saktuwa. Sanger sari samparlimanel sampare sa kusu o iray na ramaslaw sampare sa kwalu Pachota. O empil Pechawan sansan may railiyakan medsenyan, so tsaka kanyang kach kita Pechawan na tokan sila watch. Tokan sila ang kabinsalet sa mga COVID Saktuwa watch, kun Pechawan
Kuyawi, publical, palpalian manmunian tonpe, o nitispensarian kolonia. Palian publical kun pacawan resta kelakuan unimain sang lel kelak lemau nin saucuk, sang niat len nialan, o paluwas pilpan pacawan resta, ran kaunap sang kelakuan walap unimain sang lel kelak selu morain sawas. Koros memen yang kach kita pacawan. Tokan sila silen kami salet semua COVID isak tua wat pan tanah nana utel tatarope mon toka pan pacota. Tokan sila silen kami salet semua COVID isak tua wat ken pacawan yang nipa o empil pacawan sansal. Merangot cai sapalman ko unian sila silsilo. Motor na vaksin chansan o Pfizer. Home right serikan. Ang mata na vaksin kan pacota. Pakriyaw nan Rohngen Rahnwet sa wanunan bunga. O Johnson & Johnson kan pacota pakiucap. O Pfizer kan pacoyang right serikan. May pacapan ni sampar limaw len sampar ay sakiso. O tokwat kan pacota pakriyaw. Rohngen Rahnwet sa kayunan bunga. O sang nakaway tempanya US Central for Disease Control, wuniyan sila silen kamin sa lete so mga COVID sa tumawat, so chakapar o apoy parara, patpatani percent-wise sa kayo ponche. Nag-report na kinpachota sang palian Pohnpei State Vaccine Administration kasalita, meleleta ni January isa kan baryo katriya isa kriyaw, Israel armasan Pohnpei kan makachkiyar tapacawaner. Tokan sila silwat ang kanyang tok and Moderna the primary dose. Israel armas nenisukut walyakan tumaman na pacapaca ni percent. Wali sa kriyaw paryawan tok the second dose. Israel armas nen kut wanakutuwak suliman na pacapaca ni percent limay sakwano. O irailakan makachkiyar tapacawaner. Tokain sila Johnson & Johnson o Moderna. Irailaramas niyan limakot wanakuyak waliman may patpacha ni percent sa lima. Rahnwet Pohnpei katin sa kalman ko uniyan Moderna. Riya katabukit limay sa kwalu uniyan Johnson & Johnson o uniyan Pfizer. Meang sarikan silikit walibukit. Kain sa klan sa palmachay Rohngen Rahnwet kairan na sanlangan Pohnpei. Malangal ban patpacha ni Pete 0.8 kula kaisak minitriyaw taon ni Maisa mulal ban patpacha ni Pete tayo ponsilu kula tayo minit kaisak morin sa waso malangal ban patpacha ni Pete 0.8 kula kaisak minit silisa nipo. Rahnwet ang patpacha ng bungan baliyabang o balimasa ni natay isak lumaw laluya isak loklikan tayo na patpacha na bichisi ulan walo tawakin o niya kacha o kap niyang lenay sabon. Ninsautik ninsautik ran ko na patpacha nan bungan baliyabang o balimasa ni nat isak lumaw laluya isak loklikan tayo na patpacha na bichisi Isulel tunga kan kacaw o kan kap niyang lenay sabat. Rain saraw ran niya tang kan patpacanan pungan paniyabang o palmasan ninat isak let riya isak loklugun pena kan patpacan ni bicha isak lumaw let riya isak tabakan o kan kap niyang marmarakan kacaw wanlam lamuran ayaw patpacan ni tigri isak lumaw wanlam lamuran Rahnwet patpacan ni tigri Wanisa songan kacaw mamoratinan raya na warya isak tayo patpaca ni insis 0.5 saksilo. Wanisa songan kacaw mamoratinan sampung wat patpaca ni insis 0.5. Pohnpei kan sangkat pengkelak 1 minit silisa kaunin saucuk o kan pram salam katspin kelak 1 minit pa isak limaw taulin man sa manlaka. May ko ay natsakan autaban sa kunmachay Rohngen Rahnwet, kalanganan kubran koras o kasalelya.